Ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza. Iyi ni Weya TV show, ni umwanya tukugezaho amakuru, ni amakuru aba yiriwe avugwa hirya no hino by'umwihariko yanditswe mu bitangazamakuru. Mu makuru yacu turaza kukubwira ko mu karere ka Bugesera igitero cy'abitwaje intwaro gakondo cyakomerekeyemo abaturage benshi. Turaza kukubwira kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turakubwira impamvu inama y'abantu bagombaga gukora inama yo kugambanira igihugu cy'u Rwanda cyangwa se abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda, impamvu iyo nama yasubitswe. Ese kubera iki? Harahihuriye na Perezida Felix Antoine Tchisekedi? Ibyo byose uraza kubimenya muri iki kiganiro n'andi makuru menshi, nk'aho M23 yabaye ibamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe cyo kandi FARDC ndetse n'izindi ngabo za Uganda zarwanyije ADF, umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikomeje kuvugisha benshi mu karere k'ibiyaga bigari. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Weya TV show. Bana natwe mu makuru yacu duha ibitekerezo, n'amakuru tuba twaguteguriye by'umwihariko, ni amakuru tuba twasomye mu binyamakuru hirya no hino. Mwaha ikaze ku buryo burambuye. Mu karere ka Bugesera abaturage 6 bo muri aka karere baheruka gukomereka nyuma y'uko abo bikekwa ko ari abajura babagabyeho igitero cyasize banabibye ibikoresho birimo telefone zigezweho. Byabereye mu midugudu ya Nyagatovu, Kayenzi, Rugarama ndetse na Rwanza yo mu kagari ka Nyamata mu murenge wa Nyamata mu ijoro ryo kuwa 4 tariki ya 29 Kamena. Abakekwaho kugira uruhare muri kiriya gitero cy'abariya bitwaje intwaro gakondo zirimo inyundo n'umupanga harimo Ruzeduka Jean Claude w'imyaka 37 y'amavuko, Kubwimana Alphonse w'imyaka 38 na Mushimana Perine w'imyaka 41. Aba bakekwaho gukomeretsa Mugabo Patrick w'imyaka 23 y'amavuko, Sindayiheba Josue w'imyaka 34 na Niringiyimana Salomon w'imyaka 31. Bakomerekejwe ubwo bari batabaye bagenzi babo bari babahuruje. Aba kandi bakekwaho gutegera uwitwa Ndayambaje Teddy iwe ari kumwe n'umugore we, bakamena ibirahure by'imodoka ye ubwo yari agitegereje ko umukozi afungura igipangu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Nyamata, Hakizimana François Xavier, yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko nyuma y'ubu bugizi bwa nabi 3 bakekwa bahise batabwa muri yombi. Yagize ati, ni abakekwa ko ari abajura bagera kuri 3 bari bagiye kwiba mu rugo rw'umuntu, iyo babatesheje basohoka biruka, uwo bahuye nawe bakamukubita kugira ngo batabahagarika, bituma bagera kuri abo bantu 6. Uyu muyobozi yunzemo agira ati, turacyari mu iperereza, ni abantu 3 baketswe, nibwo bagiye kuri polisi kugira ngo babazwe barebe niba bafitanye isano n'ubwo bujura. Gitifu wa Nyamata yavuze ko mu bakomeretse 3 barwariye mu bitaro bya ADPR Nyamata, umwe akaba arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, mu gihe abandi 2 barwariye iwabo mu rugo nyuma yo gukomereka byoroheje. Abakekwa kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata mu gihe hagikorwa iperereza. Ni byinshi bikomeje kuvugwa mu karere ka Bugesera, aho nyine abaturage benshi bafite ikibazo cy'umutekano mukeya ku bajura bamaze iminsi bitwaje intwaro gakondo, ndetse bikavugwa yuko baba batagambiriye ubujura gusa, ko ahubwo baba bagambiriye no gutwara ubuzima bwabo, kubera yuko iyo babuze ikintu bica umuntu. Usibye ko nawe bari bica, ariko ibyo bakora kenshi usanga biba bigamije kumwica, ko umuntu niba ashobora kugukubita inyundo mu mutwe biba bivuze ko nta kindi abagamije, nta n'ikindi abatekereza usibye kukwica. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cya Kongo ndetse na Uganda. FARDC ndetse na UPDF byishe umuyobozi muri ADF ukomoka muri Tanzania n'umugore we. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'icya Uganda UPDF kiratangaza ko kivuganye undi muyobozi wa ADF mu murenge wa Ruwenzori muri teritwari ya Beni, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru yatangarijwe abanyamakuru muri teritwari ya Beni kuri uyu wa 5 tariki ya 30 Kamena 2023, nk'uko iyi nkuru dukesha 7/7 ibivuga. Nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa gisirikare ku rwego rw'ibikorwa bya Sokora ya mbere, bwatangaje
aya makuru, uyu muyobozi wa ADF yishwe nyuma yo kurasa za bombe nyinshi mu ijoro ryo kuwa 28 kugeza kuwa 29 Kamena mu kigo cy'inyeshyamba kiri mu kibaya cya Mwariki no ku ruzi rwa Tariya. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'icya Uganda gishe umuyobozi n'umuganga w'inyeshyamba za ADF Bwana Amari Abdi Shauri, umunyatanzania ukomoka mu Barabu, yicanwe n'umugore we Sifa w'ubwenegihugu bwa Tanzania. Uyu ni Capt Anthony Marshall, umuvugizi w'ibikorwa bya Soroka nk'uko yabitangaje. Uyu musirikare kandi amenyesha ko hafashwe ibikoresho byinshi by'intambara by'inyeshyamba. Yagize ati ibikoresho byinshi bya gisirikare nabyo byafashwe n'ingabo zombi, harimo n'imbunda 3 zo mu bwoko bwa AK-47. Nanone kandi imva rusange yavumbuwe mu kigo gikomeye cy'inyeshyamba kigenzurwa ubu n'ihuriro rya FARDC. Igice cy'ikibaya cya Mwarika ngo gisa nk'icyabaye indiri y'abarwanyi ba ADF aho bihisha bahategurira ibitero byibasira abasivili mu bice bya Rwenzori na Bashu. Ingabo zihakorera ibikorwa kugira ngo zigarurire ubutegetsi bwa leta. Ni byinshi bikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo twakubwira cyo nuko perezida wa Kongo Felix Antoine Tchisekedi Chilombo akomeje kwikomanga ku gatuza, avuga ko igisirikare cya Kongo FARDC gifite ubushobozi buhagije 100% bwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni mu kiganiro yatangaje kuri uyu wa gatanu, avuga ko noneho ubu ngubu igisirikare cya Kongo gifite ubushobozi buhambaye bwo kurwanya umutwe wa M23. Ibi kandi akunda kubigarukaho avuga ko nta nkunga agikeneye iturutse mu basirikare bo mu karere k'ibiyaga bigari, aho mu minsi ishize East African Community yari yaroherejemo abasirikare mu gihugu cya Kongo mu rwego rwo kurwanya ndetse no gusubiza inyuma umutwe wa M23, kubera ko uyu mutwe wari warafashe ibice byinshi byo muri Kongo, by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Umuyobozi wa Kongo cyangwa se perezida wacyo w'iki gihugu Felix Antoine Tchisekedi Chilombo akunda kugaruka ku kuba iki gihugu umutekano mukeya gifite kiwuterwa n'u Rwanda, ko kubera ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23, ndetse ko kandi yiteguye kurwanya umutwe wa M23 ndetse n'u Rwanda muri rusange. Uyu munsi nibwo byiriwe bivugwa ko Felix Antoine Tchisekedi yagombaga kwitabira inama y'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ndetse nyine ni abadashyigikiye ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Bikaba bivugwa ko Felix Antoine Tchisekedi ari mu bateguye iyo nama, ndetse kuba itabaye ari uko uyu Felix Antoine Tchisekedi atashoboye kuboneka. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Weya TV Show. Gumana natwe kugira ngo ujye ukurikira amakuru dutambutsa hano umunsi ku munsi. Ndagushimiye.